Regio muno mwiroreri wa Inooro TV. Miario ya TV netio ya radio ine. Uko ne wegwa ukirwo Hilionea. Kwegwa ukirwo camera 2 pang to the left. Radio de agogo gorago de ika. Korago geigwa miario. No rigo uko no regwa ukirago maundu. Ataiguaga na nyamu ino. Regio muno tu na muthuru wetwa Charles Kefiro umete Kirinyaga County. Arada gitegia Senator 2017 tukwalitie tutana homuka uhoro wa value addition kwa maoni maku idoria shumaga Kirinyaga shigwe kwate kana koge kwate nigetha mwananchi ateithika value addition ye na nido yo kwaja value addition ni kugatirire kire waruta tugatuike ati ukiendia uria kihana ndatutue iguri kuri undu ngirika kawa gaitule kuri undu kangiko macani maitule kuri undu mangiko kiwa ni gitwe macani mara mega muno thini wa thi moi wa kundu gitao kangaita ya kawa gaitu nako ni grade njega nyanya citu ciki mutuirie guku marigo maitu na mone tukuririe view now ni twagirire tumenye uria tungika onako tindo ciothe tuliendagia ina value addition rege ni guthiaga nyanya ikeinjika tali ko ingo marigo maraingirite nendagio nendagio raiti fiu niyo ni hadhara kwi murimi turona hota kwa gucokia mbeca iria tumire gukuria irigo ri naguo ona ende ndarugamite na haria heta gutaturio hare hendagirio barabara ini ugithie na Nyeri ukaigua mana ni kibao ni ukona marigo ni maingirire muno so the county government toro ni ekire na jukumu yo muno ni gagirire kurora nikitungi kuhoro amarigo macio ni momithagio makendi tatenya mutule onyuaga uriaga ria ina kuria ona karigo komithiti wekiro karatathi ni that is value added ni irigo rikiritwo rigathonde kunigenda rigote gukorwo rigistore rigeigo wega na rigote gukorwo rigiconsume ni andu ingi waondoga koguo marigo ma Kenya no mari Dubai wa keri diete kusera sero na riria nyonaga rienda mundu akiumagara ungita riu muthiukiro kugiki Dubai ukora marigo fresh marigo macio mama njua mama Indonesia moimanga nako no ne gino tuko tugietha thoko teo no ne getha magakinya kuri no nginya makoro mapackage wega getha makahota gukinya kundu ta kuriku so value addition ni kuga tukongerera kiria tukuragia kana kiria tu producerga tukongerera kaundu nigetha kigena bei njega akorwo kuma thiringi 10 kime thiringi 20 that is what we call value addition no aberie kuma nyanya ino tuthondeke nyamwira mutuma tutumagira kukiria haya no nigetha tuongerera value hari kindu kiu ri murimi ni arima egucoka gitware ku nigetha gikaheo value ni gutoroga atire investors the other issue ya senator na mundu na andu akirenya atoli ni kitu nyitanite na nikio igwa giuga umoja ni nguvu ndiakwira Kirinyaga andu ala twinao even in the diaspora ni andu ingi muno mena ideas kiriki ota gukorwo igikatia ikiruta maundu macio but aigi no ko ni metigagira ni kwa andu a good environment eliuri okione ndi atongoria ni mamberia kurwarwa ni kurigo kuigirira na waigirira andu mecirie guthie kwa kuigirira nyoneke tandire ndaite cia andu that is why we need the unity yada tuvote kurehe andu mangihota wakaiganda kana ko invest kuri arimi yetu mangitwara indo icio ndu value addition thegi muno nenda kuna mundu gwitwo Wangui ro garangi na uria thegi muno wikuria kundu gwitwo Kahua hena mundu uretwo engineer Ben arajira ngurie uria ugiteithiriria youth tondu angikoo kuri andu makona thina ni andu ni youth ni andu ayethe youth ifati igiteithio atia youth ya Kirinyaga uyu aretwo engineer Ben youth ri ni andu mena hinya ni andu mekwenda kuheo kaundu kangi ma dignify tutige kuona youth tukona mathina na tukona andu akuhuthira na kuigata leke tuone youth tuone potential kaundu karia ingiteithio nigetha hote gukinyukia ikinya ikale maisha mega ni hote gukorwo ikirutira wira bururi no igure dawe tuhoro wa youth polytechnics na maundu ta macio guo nigetha tukorwo tukidevelop talents tondu mundu enaga talents ena skills
mundu ucio ndangirarira ndahana nigwa ire horo wa mundu plumber plumber na ti othe na nimutugu megukwira gutire andu mena thina ta plumbers koguo nikio ibire ndoiga youth ya gwitu Kirinyaga no nginya turore uria tungimatrain in some of those skills maundu maria mangire is to create that environment yo turoi environment ya kule andu mangihota ku invest nigetha ko ni engineer tucio ri ya kiganda kiu giako na maundu maria mangi magiko depending ni engineering iri kuri no ni agia wira na ni agia kawira ngeruta ni ahota kutumira ithomo kiria athomete kurutumira ona ate kuma Kirinyaga ya ini ndo maundu maria twekatia riu tukeri horo wa polytechnics ri andu ingi ndio nike matishikuaga no ritu mona ta guthiaga andu aria magwigerania now andu aria maregwo secondary kana aria magwa secondary ona kana aria mauma primary urwarora statistics cia andu aria marikagia standard 8 aria mathia form 1 it's quite a huge number of people who do not proceed actually youth yathiaga tikagwo kuria mutani twambiririe neyo o muthenya tugakinya ikinya rimwe tutiambiririe nacio tene thiuri ithi turi anini ri andu aria twarikagia nao standard 7 aria matathia form 1 ni mamenya mathia kindu gitagwo youth polytechnic village na nio mathomeire horo wa waka na mahiga horo wa welding na maundu ta macio nitwambiririe hau tukamenya mundu wothe wa standard 8 he handu angithia gathomere skill anthia gathomere skill by the way no koro plumber qualified no ariho mbeca nyingi ugira mundu umite polytechnic neguo ninyona plumber makirihwo plumber ndagakwinukia kuma ngiri 5 muthenya na icio ni mbeca njega haya hena mundu uretwo uyu aretwo KJ yarajira ngori atiriri wake makiriko Jubilee niki niguo arenda kumenya ni wa Jubilee 1 yake wa TNA na ngoretwo ni wa kiama kumo DP unfortunately anga heigo litare wa kanu ndaregete gwituika wa kanu ria itakire njega no siasa tigo twakiambiriria koguo tukoretwo tugitwarana na formation na changes cia mureire katia iragithie riu kiama giki tondu twakire a TNA ri na last time ona andu aria twa supportaga ithu twa supportire andu a TNA ri tondu twari members a TNA tutiragicenjire turagithie Jubilee so that is one reason that we all agreed like kiama giake waida ndirarugama kana ndirarugama ndi wa kiama giake kia Jubilee na uri tondikira wa kiama kia Jubilee na nikio nikirenda watha gutongoria bururi urita ringiri na ndakirugama no ndigicenje asa haya Kamau atongoria ni mabatie gukorwo na urumwe to Kirinyaga ona gwitu Nyandarua atongoria matikoragwo na urumwe ungiaga gutiri uthii wa nambere wonekaga thuoga cino kuma Kanjuire Nyandarua county ni rorogwo uguo haya mundu ginake arajira ngori atiriri kweli wona tu utige wira kuria Thika Greens wigire utetini Thika Greens wa mitiga ate Thika Greens is a private company na ni idea twambiriirie about 7 years ago ni tumikuritie igakura igakinya hari kinyete kumoka idea nyari is ni company iki compete especially the golf course internationally koguo is an idea nguritie igakinya hari kinyete handu riu tugaga no yambirie gwika kindu gitagwo autopiloting antikuga ati tondu ni ndatuika muteti ndo imathika Greens I will still be a director I will still oversee some of the issues ginya turikie ciraniro iria twikire atia ni ukwata kugarura igire iri kwa kwarurika niki ona uma hakire handu hangi guthi ni tegwituro ha igire icire roiga atiriri maundu ni macenjiri Kamau gutiri kindu kiega ta gutumira technology ingi kiathira Thika Greens tulio haha nawe ngera mundu we CFO ikona hana ni haraitana so with technology you can do many. Like tutia kurora office ta broke an office
in my break time do my parliamentary equal senate I can even do a conference na tutakawira gathika green haya bona Kibiro ne to yadwa Kenya amati maraguthura no ukore ni umateithĩtie he undu wikaga kuo thini wa county ya Kirinyaga ona utari muthure maige tali wendi cia mani wa shukuru wetagwo Getuya Getuya secondary school Getuya secondary school is a day school da mikorere na ciana less than that muthu ya kwi ciana 260 ciana shukuru yo nitimeteithagia as a chairman nginya twina mibango yoria tugutua Getuya a center of excellence tukimithondeke piu nginya kure makanitha ni njakite maingi my brother ciana iria thomithagia no ikinye kindu 12 uguo ciana kuma kundu na kundu na maundu mange maingi guteithiriria tekuganiro kuga ati ona Thika Greens ri no tukiandikite andu a Kirinyaga haya 2013 kuri andu wa support le Kirinyaga na ni mathuriro githetigo ni mundu uretu John Irongo wa Goko arajira ngugeithie na ngoria atiriri ni atia wikite kuiguithania andu aya mahitanitie kana andu ariu mataiguanaga aria wa supportire muno 2013 thini wa Kirinyaga andu acio othe aria meku kumo senator governor and some of the MPs yaratako inyomo thio ginya sikarite ya na mangi ukahari hari ukiuria kimwe na mangi kwira na ni njuragia murana yake twanageria ginya bishop wa Kirinyaga wa ICK yanageria kumanyitithania ukarema nitugakiona atiriri probably nitugukienda platform taithui tutuike gigire gitigia senator nigetha noko ni manjiraga noko ni matuiraga koga nyinyi ni watu ya biashara ni professionals ya Nairobi nigetha tukionekana with that platform no tugithikiririo nego haya thegi muno kuria kia mwisho nominations ni igweteka ica ikuhe tutiethie muno kindo ta mieri iri ni mugukorwo mugwikwo nominations ungienda cigekithio na njire hana atia tondu nduri wika na andu angi marenda giti gia senator nomination ri and I brief kiama no tongoria wa kiama kia Jubilee constantly ni moigite nomination iga supervisor ni IBC that would be the best proposal and that would be the best way to go about it kugirema for one reason or another atongoria na ndaiguire muthenya ungiturigite ku launch smart card atongoria a Kirinyaga Jubilee kana ale magireire a Kirinyaga gwitu maticenjani na atongoria ataita tabeta because tutikwenda mundu akanegena ati ni yero nomination we want to see free and fair nomination exercise yes nigetha twasindo tugetikira tuge ma how twasindo na haki na nigetha tutoka tu support the candidate who win na ndama guithia ndama sida na matiga kinegene ati ndekate the yero yes I think that is what I would thank you asante sana asante sana ni Charles Kibiro na wakuma county ya Kirinyaga arenda gitigia senator 2017 nigoro ryanyu andu a Kirinyaga gwetwira itua riu niria kinya ithaa ria thaigiri ithaa ria ndereti ya keri na njorogo githijera njira mena muthiru gito munene wa kahoya na megukoro makiririria fata wa wira kana fata wa kumenya fata wa guthomera kothi ya wira wa moko no igwo kothi cia wira wa moko ria cina mbeca korwo polytechnics cia gacira ikorona indo ciothe na indo tutikira guthie guthoma kothi cia moko thikũ ici nicio cire na wira na cirarehe mbeca muno makiria no mbere yo maina wa kinanda uko turingithirie ciganona ni ndamenya umuthi ni ngogoyo uraturingithirie icio cia tene cia meri na kuna na thutha ucio njorogo githiji ni mekuingira na directio mari na munene wa kahoya ni ndithiete ndio guku kwa Inoro njitagwo Kamau wa Kang'ethe rangi umuthi muhunyo kuhanini